Niliklar at BP, Pinya Birta ang tonpen Arjuig Tham. Ang tanpen kichiki biya khaitum jasmet biharia khaitum karbiang long nang dodun chotsi karbi go back karbi China go back ke hang ke sarlang aja kong nang do tang do karbi China just go back go back go back karbi go back Asam hawar karbiang long along lei philang along si nang ki dodun vek ke AC pensi be haka chuklem ji aphan anta jakong ki pi vega biharia khai pinyar nia bangki karbia khai tuma phana matsi go back puki po jakong konnat pensi ka chelong aprang si Arjuig Tham karbi China just go back go back go back karbi go back karbi China just go back go back go back karbi go back ahok kidam tang mati jong ni phayang ko rahiniar ni khironia hawala long PGR VGR long lialong aron ripen ki do ki thaka tuma phan tharle vek nang ji pu ga che song hut khironia hawala long me ki chom hi tok monan pinlo bang so hut ang tan pen ke wang ke che ki bia so jesemet biharia khaitum asama columbus jesemet karbia khai phan matsi karbi go back pu hang sarlang lo labuson karbi go back ki hang ke sarlang long pop ki ko nara jakong si ke long lo Karbiang long nangki do pro akiche sotuma phan ko matsiar chaki pidun lo jongsi maduta jakong ki pidun ave kar chak dun loga bang ave pulote ko nada jakong pensi karbi go back karbi China go back pu ki hang hai det lo amar karbi bhai okolok okomor atait ko adim jologusti amar bhai boni okolok go back dhoni dibole kota hok pale yar uttor amak lagibo egora ki okomia hisabe hibohagor matir pra koisu je karbi okol okoloria nohoy amar bor khorot homai amak chinese buli koboloi আমাক গো বেক বুলি কবলৈ এই বঙালী মাৰোৱাৰী বিহাৰী হতে কেনেকৈ সুযোগ পালে কত তেওঁলোকে সাহস পালে আমাৰ বৰঘৰত সমাই আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকলক তেওঁলোকে চাইনিজ বুলি কবলৈ অসমীয়াক উপলুঙা কৰিবলৈ আমাৰ আদিম যিটো জনগোষ্ঠী অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু আদিম জনগোষ্ঠী ভূমিপুত্ৰ কাৰ্বিসকলক চাইনিজ বুলি উপলুঙা কৰিবলৈ কাৰ্বিসকলক নিজৰ ভূমিত গো বেক দিবলৈ এই বঙালী মাৰোৱাৰী বিহাৰী হতে কাৰ কত ইমান সাহস পালে Sangprot ki piawo e megnakang thok pa saram thi chot kalisi I phuthak chiria rong ka che e pa saram the ason si me thangalong lialong nang do dun chota tumsi ahem phu aphu aphan kar plung ason si nang mandep tang pinia bang ke karbi go back pusi hang sarlang pon hai tang lo pen na pen asamalo ke do khai ana phan si me go back pu ningje hai po pen abdiga bang ke assam ke biharia det puta ningje hai po Pinyar ni ke isyalong biharia khai mate Pawan Kumar Rai inut vet MSc nang ke mandun chopensi karbia khai phan go back pu ki pu hai det pulote EMR pu jongsi pek chot pulote ansusesi nang cheplang thu hai hilang lasi ek bihari so bimari pu alam thia bangke lahindo hokol go back karbi hokol chinese buli koboloi ona okhomiyai kotha hok konuba bihariye hok eya lagile konuba বেংগলীয়ে হওক এয়া লাগিলে কোনোবা মাৰোৱাৰীয়ে হওক এয়া লাগিলে কোনোবা ভোজপুৰীয়ে হওক কত সাহস পালিত হয় নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ Manja Central Range ke parlo chomna aroi silbeta picnic spot adung hera dimalong sangti ki pur mesina ki par ompluban pin bonta forest atum thang na ki arjudun long wang vesi ame ke jang ang nardoi chlorpen ka prek thang ta arjudun long wang ve Forest East Division angkang anparta Manja Central Range ke parlo long need account bit angkang arlong Rupat mate Silveta picnic spot eco sensitive zone angkang arlo amat sangti ki phur ke paro huma ke le ang kilit to park pikajok sangti ki phur amisina ki le arju jete arju athai amat siavelo lapen national highway inkoi rapti towar krong plia towar pi ke dam ke wang ka chelenga rota tumta amek hini pen thek tekang long prong agen tu be ko komar ni na ne amen akor Enting kanto, meeting mangto arong nala itu, itu komentu kan yang foto. Ini dalam itu, lah 500. Order ke cuma order. Order mana hitung ke lah, alu, itu kan menong lah.
mat lat tren je la keluar lain lo mungkin tak dulu ni je la an mungkin gitu lah malah ne tok dam lo long pop lo malah tren dah Kiram tang 23rd May Arni The Environment Protection Act number 29 of 1986 kachiparai aron kideng tang ateng lelang dam pusutami eco sensitive zone picnic spot wildlife sanctuary la hayadim aklong along pen sang tikipur pahilunangji kate bokhet nai sita mate minimum kilometer span ang tan ka hello ansi ajada sai sita claim un our side choji bonda karbiang lo ha war ke kichari arona matsi parlim phaksi akilo apot ke aki ga pot ke akilo kusi hok nangji athe ke claim long le kar tang podim lo te aron pate pek patoi tisi ke claim ke dam pasik thu mu chota sonsi non puan ta thek pon long bom la News report KATV News Nagaon district ke parlo Lutumari Kheroni arong adung along kido long chap sarpo ang long chap sarpo arnam aking rialong matijong achiklot ni phain coroner ke parni LKSHA long rikrehini sarhabiamai abitung atumpen banta bohot pen kalchodam long chap sarpo arnam laki hakopir thilong lekang duka hutpen karbia radaphan nang ke rai thip arnam lo laso joksi LKSHA abitung atumpen tami aningkan wang ningkan sek pen phong ki banta bohot pen archo pen karbia radaphan hirjumi hangdam bomdo lason thak sipining le thot sitame long rikrehini sarhabiamai abitung atum long chap sarpo arnam akeng ripalesi banta bohot pen archo dam thusi karbia rad ahirjumi hangdam thu Kahumri damahut ada por phai sirke palompen LKSHA mai phumen singteron ahem pensi kadukavi LKSHA abitung hatum bar ponsi long chop sarpo arnam ang long an pale damsi banta bohot lapen horlang pen archo damsi karbia rat ning isi BDC kedo edja phan hirjumi hangtekang labang so banta bohot ke tame mesen horlang ki pitame mesen bithi ke paklo tami mesen busi LKSHA mai phumen singteron pen nangkhan pachini dun nilitum lori kreni sarbe mai nilitum dak phu longchap sarpo la ipuge ilitum karbia khai phan kera yar nam lo la ipuge itum karbi nahok donon la India angkang pi nahok donon ipu longchap sarpo nam ke itum phan kera pame lasi non ilitum karbia khaya tum anke la longchap sarpo phan ke do ke dam punon amen en ponsi ke me pusi pini nilitum nang pachini la pen nilitum long rikreni sarbe amai him penta nilitum ta ladak jakong budhi sore na chohang nilitum ke claim ke dam atum an phanta je ke claim ke me phan ke dam ke me phan e jakong nang pidunang po horang nang pidunang po budhi sore nang pidunang po Bangso kahumri damahut LKSHA mai phumen singteron dun mai phu rajan kathar head singing ti rongasar long sing senar bortimen sing ti so rongasar long sing rongpi bidisar jugendra ingleng bidisar hemaring ti rongasar bisnu terang pachethang chunbang rup sing timung dihin rimbang mongol sing be
Sikopi Basapi Asong Renew Rong Pipi Kongchon Bang Maluti Tisopi Dihin Rimbang Kareng Phangchopi Bidisarpi Kachete Rangpi Renew Tok Pipi EM Moina Teronpi Moina Rong Hangpi Lapen Kapre Kabang Phu Atum Chetong Dun Peni ladak pulong cap sar polong nak cetong dunelo la peni tumdak kewang pen kadu kawe karbiang long angkang piara farman si kewang la sidak mesenji isamji nang ya phansi tumdak kewang la sidak tum banta bahot ki piateng pulote banta bahot ta mesen la pen ladak bitia chor kelang ta mesen ormai ni tum ladak horalang ki pista me ladak ta bong prok ke pu anam ki puateng besta me angtu rang bot de mai chen sido la si mesen sido la silitum kadu kawe karbi hampang do ana tum stame lai pulong chap sar polo komaniong se pasi sak do bote tula bangta cirap ra pedangi ta sikadu westa hirdi me changra pedangi i pulong chap sar po ke pini karbi karbak akhai do ana phanke bidis Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo Domi Thakmi Kardom